kratkometražni filmski festival u kontinentalnom dijelu Hrvatske je, ajmo reći, sam po sebi izazov. Dugi niz godina smo sisačku publiku educirali šta je kratkometražni film. Ajmo reći sad nakon 12, 13, nadam se i 14 godina da se to pokazuje kao neki rezultat i da se pune te natjecateljske projekcije. Tudi selekcija je vsako leto zelo zanimiva. Se mi zdi, da je izjemno organiziran festival, veliko boljši kot mnogi festivali. Da, ovo je hrvatska premijera filma Rudar, koji se bori za egzistenciju svakodnevno, traga za tim svetlom i svojim smislom u životu. Snimam filmove, serije, spotove, reklame. U zadnje vrijeme najviše su televizijske serije. Pa zapravo ovaj masterclass, pošto je meni prvi u životu ovakav, presjek između filma i serije, od samog scenarija do finalnog dijela. Mali žiri gleda one filmove koje su selektorice odabrale. Dakle, tu ima naravno oko 30, ako na primjer ove godine je bilo filmova, a samo dio je onaj koji su napravili studenti. Svake godine nešto naučimo i onda nam je tako i lakše iduće godine da još bolje procijenimo koji je film najbolji. Ti mali genijalci su s nama evo sad već 3. ili 4. godinu. Divni su, jedva ih čepkam opet zagrlit i da krenemo u novu filmsku avanturu. Ta neka posebnost je što smo kao mladi krenuli i na početku nam ništa nije predstavljalo problem. Sada me neko pita hoćemo li pokrenuti filmski festival, dobro bi razmislio. Mi, recimo, na seriji uzimamo dosta mladih ljudi. Moraju shvatiti da film nije djelo jednog čovjeka, ili seriju, nešto, da je tu masa ljudi i da trebaju raditi svi jedni s drugima. Problem mladih je danas što je set 12 sati, a niko njih nije navikao raditi 12 sati. Osobno sam sretna što je ove godine projekcija Svadbe na festivalu, zato što je to jedan dokaz da festival zaista prati trendove, što zato što je to definitivno film koji je pokorio naše tržište u zadnjih godinu dana. Pozdrav se! Film kojim smo odlučili dati nagradu zove se Fly. U pitanju je eksperimentalni film autorice Lare. Autorica je pokazala da se može pronaći nešto dobro u tome i da se može stvoriti neki novi početak. U pitanju je smrt i sve nekakve probleme koje jedna mlada osoba može u svojem životu doživjeti i način na koji se bori jako je zanimljiv i mislim da će se mladima također svidjeti. Lani sem bila kot filmmaker in zdaj letos sem pa bila povabljena kot žirantka. Ko pa pač si v tej vlogi, da ti ocenjuješ filme, malo več filmov imaš za natančno pregledati in vse to, ampak žirantke in žirante so super, tako da je zelo zabavno. Jedan od izazova je bio i održati festival za vrijeme korone 2 godine gdje smo napravili skroz neki svoj sistem festivala. Tako da evo, vratili smo se kući koliko smo god putovali na raznim lokacijama i od nekih neadekvatnih prostorija radili kino. Pa svake godine je sve zanimljivije. Vraćamo se zbog ekipe i cijelog nekog doživljaja na festivalu. Zaista je čast biti ovdje u Sisku. Oduševljeni smo i gostoprinstvom i svim ljudima i energijom, zaista je divno sve.